ang live mo mai Facebook live mo mapai mon karon ke bose je mia hojagri last ni dino ke ha incident no himayo je ang kau satong ko sa interrupt ke mon boye abro aini khapang kop ke jong ang sang sang chong ye khau tong thoya ke ma tong mon boye si jotono tar sa ka ma ke sa man boye ang ma paim se ke mia ho hang suye mutri thangya hindi ke ang ha maumi ke waya pon aini jibono bodi ke stage ro asu insert ke ma maya ko aini life ho ke first time sal Lachi from dikhe na ma tong ha aw pho binya jong bai chongono ba aini ko close friends e ang bono personally taw kono hamyo bo aini ko kaham koli skang chiu chong pal orelai phaimo ke ha koli mo ke ha respected bro ke ha elected member no arai ko ang tino sani mole bose bongbai ang personally kuno dusman ya in future ko chong kuno dusman ngai to man kau pung ya ni politically chong maybe different umayo ang tino ti pramothani oha bong hoite ba BJP ni oha abdi long mai mayo arai ko chong bai chong phele ni krui abon bai na bono boy ni mentang sio message din nai je kuno boro ngkhatile to maya ke ঠিক আছে janjani ideology janjani interest abo to different mayo ke bong ang je state chief minister ni phaimo dekhiye samon boye ke ঠিক আছে chief minister bini khapango hoito ba bong chongye sayang phono bini je samoni kauthai abo to khub chaya abo in future chini boye khub chaya moyo abono waisu sang miawa abo kono masau mami mole bong ekjon keha chief minister si Tripura rajyoni bini uklok bang ma media bibinno state central ni IB bibinno report tarok marok to abon boye bongbodima statement robike abo joto jagano abo saito ke maunai next generation ro to abo to sia next generation ro nisawo abo jodi chong Reang ro phatharni ake phaimsi ongano ye chongmon boise chong angro matang masau ke tre thaya kau ke chong sob সময় no bo kau chini Maharaj samo chong khnau puila jati ulo party chong ti pramothani kau ya bol Maharaj ekjon chini raja hisabe bini boroni je projar no bini je lugor no samon kausi chong सबसे important de ni namo puila chong jati no toran nau political no chong bisi tori khilong yang nai ke political to chong phainai thanai leader of phainai thanai abo jaga to joto permanent matai abo kyapon boye chong bono mam sinai chini jati ni identity chini jati ni culture chini language borono chong preserve khetenai chong machonai এবং chini history jeta skang chio je tomono abono ulta falta sakyong yangnai ke jeta boima abono se chong san naw kyon boye no chong siani nawnai chong joto thaha onai nawnai এবং rawo sudu Reang community ya tre chini indigenous community ro kono ek khe chong bodimarono protibad khene naw abong ke se tinio thik ase Reang ni upor sa next otre keha community no hoito babrang samayu abo dekhiye bong jodi se tre keha same ব্যক্তি ni apo tre keha bro ab dekhe jodi sami sike chono bro misguide khe amodi klai thane abon bai chong bono khub tikna onai nawnai bo chini history chini culture chini identity bono chong kaham khe সুরক্ষিত khe reserve khe tene khe chong joto thaha mawnai এবং joto kauti sani dorkar ang appeal kheo ang request kheo chini bruni je NGOs ronoko joto borono waisoge chonglaiye bono protibad khenai ba withdraw khedi hani dorkar se maumkhe keha chini chief minister keha rajyoni mukho অধিকার মুখ্য ব্যক্তি বং sebodima satong sike abo kothia abon boye ang aini klahapa takhung phurono bono saninayo
je tawo chong chini tipra saro bangma political group o chong tong political ni interest o chong tong ayo কিন্তু জাতিনি স্বার্থেও চং কাউ সায়ামবাইনো তিনি চং আসু উক্লজাও জাতিনি স্বার্থে সায়ামবাইনো তাও চং ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন ব জাস্ট পলিটিক্যাল বাসাইয়া কিন্তু ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন যত বাইছে পাড়া এলাকা তংনে রংবাইছে আবারও বিজেপি খেনেবো তংময়ো ত্রিপুরা থাকময়ো কংগ্রেস পময়ো যে কোনো পার্টি নিব্রো সিপিএম ভময়ো পাবলিক স্পনো চুজ খেয়ে স্পনো প্লাই খেনে আবার পাবলিক নিব পলিটিক্যাল ইজ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল প্লেটফর্ম আর ইবো আবো পলিটিক্যাল যে লিডার হনো সংসাই নিলে পাবলিক মনবাই পাবলিক নি ইন্টারেস্ট হচ্ছে চং ট্রে ইম্পর্টেন্ট লাने आमबायनो चों पहिला जाति नो सिनाव जाति करि खब्रनि चो आं ब्रनि लिडार फाइने आमबे जाति से चिनि नम्बर 1 जाति नो चों सिने नांनाय एवं चों काउ बाहातो अनि नांनाय जेकुनो समय जेकुनो ब्रो बदिमा काउरो साके चों काउ बाके बनो सालेके अवश्य चिंबाय काहामनाय इन फ्यूचर चों जतो काहाम के तंलाय मेने आखे चों तावो थाहा अनाय मानि बाय चों जतो ब्रो मिलिए चों जे काउ सालाये चों खेलाय दमो आबोदि खेनो बिसकाउ को चों खेनि सिके चिनि बाय काहामनाय आं बसिनो सानो बेसि काउ साननाया आरो पा आं लास्ट अफ पाइथाव केहा साननि चोंमले आं आइनि क्लाहापा आइनि पाल तांसों पाल बा आइनि क्लाहापा कोहा आइनि ताकु ऑनरेबल एमएलए प्रमोट यांगनो आं आइनि पर्सनली आं सानजुमले बं आइनि फ्रेंड न तंनाय इन फ्यूचर अफ एवं बंबाय आं कोनो पर्सनली शत्रुख्रुय हिंबा जों पलिटिकल डिफारेंट उमयो आरो जों थालाये बिसकाउ जों मा खेलेनाय ब्रेखें के चिनि सामु काहामनाय चिनि जाति बाय चिनि दफान बाय आबनो जों आबनि इंटरेस्ट तांलाय मोनबाय आबनो काबो जाते बंफो चिनि चोंथो बरो चों फेलेये उनो लाखुरै जों बै जों फेलेये चिनि बारासे चिनि खतिनाय खेमबोये आसुनो आं काउ सानो